رد با کۆنتڕۆڵکردنەوەی شەنگەل لە ستۆدیۆکانمان بە میوانداری ئەحمەد مۆزوری کە شارەزا لە بواری سەربازی. کاک ئەحمەد سڵاوت لێبێ، سەرتامێ لەوە دەست پێ بکەن گرنگی کۆنتڕۆڵکردنەوەی شەنگەل لە چیدایە؟ سلااو خوشکە زیبا. شنگال کتکەویتە ڕوش ئاوایە میسل گرنگیە کە ئاشکرا هەیبوو هەرێما کوردستانê. دەستپێکێ ئەف هێرشە هاتە ڕاوستاندن لە زڤستانە ڕابردوو geleka çavarêt kir ku Kurd neçin vê êrişê encam bidin ne hezet Kurda belê Kurd şiyan ev hêrişe encam da û bi serkeftiyane şiyan dijminî taq bikin û giringiyeka diya aşkere hey ku ev girtina şingalê eşêm bêjim 75 sadê ser nexşeyê vegemberê Xwedê nemîsil 75 sadê ev erde kefte bin destê Kurdî û vî şêwazî زیاتر حکومت عراقی PTV ملت کرد PTV سرکردات کردستان بو هریشا چاوریکری کو بو میسل دهتا انجام دان هرچند شنگال گلکی خرابوی خاپورکیه بله شنگال دبیت پیشبینی من دبیت جایی که سربازی تا اوقات میسل نتا گرتن شنگال هر روی سربازی و دمینیتن چونکه جیران تلحفره لایک دیو اگم برای خود این تا چهار کردن کو پیشبینیت هندک کو دی کرد اشلای روش آوا و هند داعش پالدم بو روش حالات و کود بیت یا شنگال کود بیت تلحفر بله کردا ریسک که مازن کرد و سرکفتن سپاس به خودش یان دشمنی طاق بکن کو اول پیچه که روی سربازی و همی لشکر دنیا نشن ویش وازی هریش کردن بکن دشمنی طاق بکن چون مترسیوی حتما زیادترش اش هریش فیس تو فیس بیجاش بر هنده اف هرشا کو هاتی انجام دان کمتری 48 ساعت دا سرکفت سپاس به خود پیشمرگه شیان افجارجی داستان کادی تومار بکن اوش لایک دیجی و حتی اگم بید برای خود اینه وقت خدا وقتی داعش هات آشکارا هات نهینی بلی افجار روی آشکارا. بەڵێ کاک ئەحمەد وەک خۆت لە قسەکانتە ئاماژەت پێکرد کە بە کۆنتڕۆڵکردنەوەی لە 175 شەنگال و ئەو ناوچانەی کە دەکەونە دەوروبەری مووسڵ تا چەند گرنگی بۆ پێشمەرگە هەیە ئەمە؟ بله نه 75 سالی دوروبری مووسڵ کەفتە بن دەستێ پێشمەرگە ڕووی نەخشەوە یعنی نوکە ئەمشێن بێژین ڕۆژهەلاتێ میسل و ڕۆژئاوا میسل و باکووری میسل دەستێ پێشمەرگەیدایە تنانت مینیتن باشور دست حاجی شعبی دو منطقه بیجی کو او دویتن برف شرگات هرشه بکن بله ویگوی داعش هول دا اشرخ مخمور و اندک هریشینا بری چند روزه که بله پا او نشانه شکستا داعشه چونکی داعش وکی بری نمایه داعش چندی محور شرط کتن و ایدی او داعش نمایه بر سنگ کردا بگیریتن آشکارا بو وان شرط ویدی مایی که بس پیش بینیامن داعش تنه ترکیز سر میسل کت ایدی داعش پوشی نشتن خلوان جه دورو بره میسل بگیریتن بر سنگ پیشمرگه بتایبتی چکی پیشمرگه حال ویگاوی دا کو مشقه ولگیریتن چکی نیه ولگیرتی هیزا که مکمتریه چیتا میدانه سه هنده که لازم بو شنگار پیشمرگه چون الناف شنگار دا آماده بون شنگار جیستان و حتی محور روش آوا وجی گرنگی که مازم بمه که ریکا ما بین میسل و رقه هاتا برین او ریکه که روزانه هاتنو چون هبو گلک بیجن هاتن چونا چکیش میسل بو سوریا بو میسل اوه حتما هبو زیادترش هبونا چکی بوچونا من اونیه چکش سوریا تا بوچونا من اوه چک اش میسل بو سوریا چکی روزانه آن کو هر چند روز جاره که حاجی شعبی لشکر عراقی شکستات خون الباشور او چکت کفت دست داعش تین شرط گل کردات کنو بو سوریا بن مترسیاوی او بکود اف چک داره داعش اش سوریا وزیرتر هاتنا ناف عراقی دب تایبت میسل وجال وی وضعی دا داعش ویگاوی او ریکا کوش اش میسل چو بو تلعفر و شنگال و باشور سنون تا برقه او ریکنما ایدی داعش بروی کفته بیابانه بیتا دور بری البادیه و منطقه رمادی ایدی دکشه بود داعش درست بیتم تایبت وگا و کشوها باران زوستانه او بیابان همیده بیتا قر داعش نشتن جموجولا بکتم وی شوازی بگمان او دی بیتا ضعیف بونا داعش الميسل كواتا ضعیف بونا دجمن ما كواتا آرام بونا سنورت ميت كردستان بگمان اوه دی زوری باش بیتم بو کردستانه
ئایا با کۆنتڕۆڵکردنەوەی شنگال و هەروەها ئەو دەستکەوتەی کە هێزەکانی پێشمەرگە دەستیان کەوت تا چەند گرنگی هەیە کە هێزەکانی پێشمەرگە بەشداری لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵدا بکەن؟ خوشکەزی ببوورە وڵات دەنگ نەهات نزانم. بۆ دووبارەکەمەوە ئایا ئەمە گرنگێکی دەستکەوتێکی گرنگ دابێت کە بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی شاری مووسڵ هێزەکانی پێشمەرگە بەشداری بکەن؟ بله حتما گرنگێکە مازنی هەیە چونکی ئەگەر هەر هێرشێکە بێتەکردن بۆ ناف میسل vê layekê merkezî berê xwe deyne ku lêdwanê fermiyê hên pêşmerge dê pişikdariyê nav mîsil daket belê wek nihîniyeka serbazî nehatiye tehdîd kirin pêşmerge dê kî jî pêşikdariya mîsil ketin çünkü her cure hêrişekê bû nav mîsil dê bîte bulayên Kurdistanî dê bîte çar beş aya me bestewana navçe Kurdistaniyên derve herême pêşmerge dî yan jî sehelneynewa yan jî ev berê mîsil e yan jî layê diye mîsil e çünkü hetmen nabît pêşmerge hemiyê biketin ev demekî de ku Bexda çibû pêşmergey nekiriye el 12 salê rabirdû Vêca eجبر hindê giringiya vê aşkera bû ku yani wek min gotî amaja pêda rûyê Rojava ve ev hêrişa dêhete kirdin. Belê eger hikûmeta Iraqê yê ciddî bîtin ku bihêtin hikûmeta Iraqê vê hindek yani hewlê zêdetir bidetin bû hêrişkirina mîsil. Çünkü hikûmeta Iraqê hewl nedaya hecdî watanî ku zêdetir 5000 çekdara bû yê suna hikûmeta Iraqê çibû nekiriye ew hemî çek nedaye. Tenê hikûmeta Iraqê harîkariya حشدي شعبي تكتن يعني ديف موازنة عراقي 20 صادي بو برجيري دفاع يعني 20 صادي أو 10,000 تقدر حج شعبي دام مزران دل بغداد الفيركا ميسل خو ميسل حتما دفيت خلك ميسل زاتر شاري بكتن ببوچنا من شكل درس نابيتن أفباره همي بكفت سر ملت پیش مرجي أفد دم كده يعني أشكره كو بغداد به هیچ لانه کی و یارمتیا پیش مرجي ندايه بتایبت روی چکی و روی کلپل سربازی و اگر ام ببینین اف کلپل سربازی دست پیشمرگی دا اول دست کفتی شارین پیشمرگی بخینا خو اف چکه ولگرتی ایدی شرط و شاری بکی بگمان دی دست کف کفن دست تا تو خود دیوان دست کفت کار اینیم بونمونه هاموی او همارت سربازی کو بهای وانا نزدیکی $1,000,000 $744,000 به هر هماره که زری پوش او هر هماره بای پنده آن او مدرعا کد بجنه باجر او کیمن بهایی 700 حتی $800,000 او همی بای یعنی بیشتر کو بای $1,000,000 چک بغداد بوده اشتلیتن و نادت پیشمرگی بلا بغداد بینیتن چکی بدت پیشمرگی و بودجه پیشمرگی رگ بخیتیار متیا پیشمرگی بدت بلا ویدمی احتیاطی اگر ام شریجی بکن یارمتی عراقي بدن چکی بصر آشکارا نمانا داعش الميسل كوتا آرامبونا سنورت مت هرما كردستانه چونكي بگومان يعني اف سنوري كود بيجن 1005 كيلومتر بوچنا منو که هند نما کمتره اولوی سنوری دا پشکشیر بر پارزگاه دو کت کویتن 700 كيلومتر زیادتره بس سنوری پارزگاه دو کت گل میسله اف جهادی تروریستن ناهن شر راستا خود گل تب کن دده کن جه کی را در کون بگومان اگه تروریست لاف میسل دانه مینن ایدی ام چاور ناکن روزانه اتکونه که را در کون بهن اما شری بکن شهید بدین قربانیا بدین وارش ایدی اول نامینیتن اگر داعش ناف میسل دانه بیتن و حتی همیلا و دی کردستان آرام بیتن و پیشمرگه جشت زیادتر اعاده تنظیم خود کردن هر چند پیشمرگه آماده کردی اعاده تنظیم خود کردی روزانه اعاده تنظیم خود کن آماده نه بله پا و 15-16 هیون ام ناوی شاری دا باشتر او اعاده تنظیم کار سرتاسری بتکرن تایبش ل بغداد و بیت هاریکاری پیشمرگی بکتن چون بغداد موچه پیشمرگی نداتن یه حجی شعبی داتن جبر هنده باشتر اف داخازی تنی پیشمرگی بین اینان پاشکی وهرش بکن. بله زور سپاس بو احمد مزوری شارزال لابواری سربازی کل استودیو